prostorijama boračke organizacije opštine Petrovac na Mlavi održan je sastanak sa pobratimskom organizacijom Pokret Srce heroja iz Kraljeva. Mi smo se bratimili sa ovom velikom organizacijom boračkom, jednom od najvećih u Srbiji koja broji preko 10.000 članova, a naša organizacija mnogo je manja. Ja u govorima znam da kažem četa mala, ali odabrana. I eto, tu smo, borimo se za prava boraca, ratnika, naravno i invalida, sve što se tiče, dakle, boraca i njihovih prava, a okrenuto kako prema određenom našem ministarstvu, tako i prema lokalnoj samoupravi. Mi smo prošle godine potpisali povelju o bratimljenju, a u manastiru Vitovnica, a zatim takođe smo i drugu povelju potpisali novembra meseca u manastiru Žiča u opštini Kraljevo. Zahvaljujući vama i mi smo malo, eto, porasli, raširili krila, izborili smo se koliko toliko, pre svega u domenu socijalne zaštite za borce i za njihovo lečenje, za lekove, a sigurno da ovo drugo ide malo teže. Obraćali smo se opštini par puta povodom člana 32 uredbe o popustima i pravima borcima i očekujemo odgovor. Naravno, to se odnosi na neke, tako da kažem, popuste, pa donekle možda i privilegije kada je u pitanju, eto, borci, njihova deca, porodice, a znamo da to malo teže ide u Srbiji, da preko 20 godina niko nije pitao za nas, da se to pokrenulo zadnjih, eto, 5-6 godina. Takođe, radimo i na tome da borci dobiju boračke legitimacije, jer bez njih ništa ne mogu da ostvare svoja prava, a verujemo i očekujemo da od našeg ministarstva stignu napokon i spomenice i ta priznanja po kategorijama za ratnike. A naša opština je dala negde oko 5.000 boraca, kako 1991. godine, tako i 1999. godine. Mi u saradnji sa Ministarstvom za boračka i socijalna pitanja već nekoliko godina dobro sarađujemo i dobili smo na konkurs projekat izgradnja digitalnog muzeja žrtava oslobodilačkih ratova, to jest građanskog, bratoubilačkog rata, konkretno žrtve komunizma. A toga je bilo. Dakle, bilo je odmah, da kažem, posle oslobođenja nelegalnog, brzog, bez suđenja, bez presuda streljanja, nevinih žrtava, a ako hoćemo u Evropu, a to je naš put koji je zacrtan, moramo i sve to da obeladanimo i sve to mora da se zna. Dakle, mi smo učili jednu istoriju, a ta istorija je sigurno imala određenih praznina, nedostataka, nedorečenosti. Tu je naš digitalni muzej gde može da se pročita zaista onako stanje kako je bilo stanje u nekadašnjem Mlavskom srezu i kakve su sve to borbe bile i koje su sve to žrtve bile i ko je sve dao živote za slobodu Srbije. Naravno, u našem digitalnom muzeju biće obuhvaćeni i drugi ratovi, sve ono što treba da znaju mladi naraštaji, da jednostavno budu odgajani na istini i pravdi. Centralna tema razgovora bila je realizacija projekta Zločin koji traje, koji Pokret Srce heroja sprovodi uz podršku Ministarstva za boračka i socijalna pitanja. Pokret Srce heroja je udruženje koje ima 14 okružnih odbora na teritoriji Republike Srbije i teritoriji Crne Gore i Republike Srpske. Mi smo udruženje koje je nastalo pre 5 godina, bavimo se problematikom boračke populacije,
i ovo što je pričao naš domaćin pobratim Gera, ja ne bi oko toga mnogo dodavao, što bi mi borci rekli da od tog puca i puška se ne čuje. Zahvalio bi se članovima iz boračke organizacije Petrovca na Mlavi na gostoprimstvu, na pobratinstvu koje traje, koje je istinsko, iskreno i koji doprinosi da nas bude sve više i više i da budemo što uvezaniji kada su u pitanju ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva. Mi podržavamo sve aktivnosti i sprovodimo sve aktivnosti koje imaju za cilj ujedinjenje i jedinstvo u boračkoj populaciji u srpskom narodu. Trenutno radimo na projektu koji je prošle godine u ministarstvu proglašen za najbolji projekat u ministarstvu u sektoru, boračkom sektoru, koji se zove Zločin koji traje i hteli smo da uz pomoć naših članova koji su mlađi, krenemo sa formiranjem elektronske digitalne baze podataka, gde ćemo ubacivati sa prostora bivše SFRJ sve zločine i sve spomenike tada i u buduće. Znači, zločin koji traje, dobijamo podatke pogotovo sa područja Kosova i Metohije, gde se svakodnevno, što ja kažem, ruše verski, istorijski, kulturni spomenici, da ne pričam sada aktuelno u Hrvatskoj, gde se ruše nadgrobni spomenici koji su na ćiriličnom pismu. Ja bih se još jednom zahvalio domaćinu i što ja kažem, da će Bog da nas bude i sve više i da mi ostvarimo što više tih zajedničkih interesa. Jednostavno, ovo što je rekao, ponovit ću još jednom predsjednik Gera, nismo zadovoljni sa položajem i statusom u boračkoj populaciji i Pokret Srce heroja smatra da je najlošiji položaj i status u boračkoj populaciji na području bivše Jugoslavije. Hteo bih da kažem još, Pokret Srce heroja i mi, njegovi članovi, mi nismo heroji, mi smo samo sveće koje osvetljavamo put stradanja našeg naroda. Predstavnici domaćina istakli su da im saradnja sa Srcem heroja mnogo znači, jer kroz zajedničke projekte i stručnu podršku mogu lakše da se izbore za ostvarivanje prava svojih članova.